Maswera sei, kuri sei kwamungadai muri. Yes, zita rangu ndonzi SGP, kana kuti Sekuru Gudo Pikicha. I don't usually do my live, so I've taken this time on myself kuti ndimboita live because I know kuti live inoita kuti tiinteract. Sometimes you might have questions dzamunenge muchida kubvunza, then ndinenge ndisingawanike. So, I just came kuti timbotaura 1 2 1 2. Yes, of course, we'll be talking about what happened ever since I came from South Africa. Now I am in Zimbabwe. Now I'm Zimbabwe. So I'm talking about some of the experiences Sandanazo right now. You might be interested nezvinhu izvozvozvo zviri kuitika kwandiri. Maybe zvinogona kukubatsirawo. Who knows? So, ndakadzoka inini musi wa9 October from South Africa. I've been in South Africa for the past 10 years. Now, I am in Zimbabwe and Harare. First of all, ndaida kumboenda kumusha. I wanted to go to my rural place, but I ended up going to stay in the city. Now ndiri kugara muHarare town. So ndakazowana an opportunity to go to my rural area. Then I did discover that there is a crisis of water. Mvura iri kunetsa, mvura yekunwa, mvura yemombe, mvura yezvipfuyo, mvura yekudiridza kana kudii, iri kunetsa. Unlike what used to happen many years ago, I was shocked with the time yandakaenda kumushayo. Kunziza hamuna mvura, maboreholes, there's no water in the boreholes. Maborehole mamwe acho akafa. And tirikufanira kutotravela something like 4 kilometers kuti tinowana mvura. Saka imagine traveling 4 kilometers kuti unowana mvura yekukumbira pane munhu akatocheresa bhoho rake remasolar. Then imagine now I'm staying kumusha. I have to travel those 4 kilometers maybe 3 times a day or 2 times a day. Anga ari marwadzo if I had taken the decision yekuenda kumusha. But dai ndakaenda kunogara kumusha, I could save some money. Because pandakaita macalculations angu, when I did my calculations, I discovered that pandakasvika kumusha ndanga ndine mari yaikwanisa kuti yasvika kuma 3 something thousand US dollars, tingangoti $4,000. But I ended up buying a solar system here 1.8, $1,800 then when I saw 2.2, ndanga ndine vana vaida kudya. Then ndakatanga kuita marenovations pamba iri kuHarare because yanga under my conditions akadhara. So imagine the money that I used. Dai ndakaenda kumusha, ndingadai ndakasavha almost something like 3,000. Ndingadai ndine about $3,000. But ndingadai ndichistruggle nyaya yemvura nezvimwe zvinhu. And maschools ekumusha akachipa. So I ended up deciding to stay in Harare. Luckily, in Harare, I'm staying pamba pema parents. And handina kuvaka imba when I was in South Africa. I did not buy a residential stand or develop anything else. Ndakati kungogarawo pamba pevabereki. It's only that my parents passed away, so handisi kuita pressure navo. I'm the one now who is in charge of the house. But I've experienced a lot of things since I come from South Africa. When it comes to nyaya dzemari, handisanyanyobata mari chayakatsvikiti. But almost 3 months handaita idzi,
October, November, December. Mari yandabata nawo haisati yapfuura $100. Ndaingoburitsa mari chete all this time, ndaingoburitsa mari every day, even nanhasi. And sometimes ndakatombotoomera nekuti ndakatosvika pakutoshaya kana mari. Luckily I had vanhu 2 vakandibatsira, were total strangers pakabva paicho channel pangu panapa. One akanipa $10, the other one akanipa $33. Mari yakandibatsira because patime iyoyo zvanga zvakandiomera. Ndakatonotenga hupfu, ndikatotenga mafuta, vanhu vangu vakatodya. Pakazotanga kuvhurika-vhurikawo tumwe tumagepu. Ndaingoona kuti kuma$10, $5. Twaingewo tumari kungoti ndingoenda koopai. So now I'm still thinking whether should I go back to South Africa or not. But I don't think going back to South Africa is a solution. Challenges andakapesana now right now. I think I have to be strong, I have to fight, and I have to survive, and I have to adapt. Because even if I go to South Africa, apana pandonoona mari yakaunganidzwa, I still have to look for a job, I still have to look for something to do. Why don't I do the same kuno kuZimbabwe? Why don't I do the same? So I did notice something that when people come to Zimbabwe, they tend to relax. But when you are in South Africa or in the diaspora, relaxing. You're always joking. Unongoti kuti wamanapo zvakamira sei, hakuna kudiwa vanhu here, what you can do and all that stuff. For the past 10 years, I had established myself in South Africa. So ndanga nevanhu vandaiziva nawo 1 2 1 2 1 2. But still, yes, kuti ukaita munhu nemunhu 3 4 madeals, munopedzisira musatoite madeals iwaya akaenda. Unenge wakutsvaga vamwe vanyowani. Saka I can tell you kuti, yes, in South Africa, I was getting money like on daily basis. My wife was working, I was working. But this is the part yandinoda kuti munyatsoteereresa. When it comes to progress in life, vanhu South Africa havana progress in life. South Africa is a good country to stay in. My health system avaripo, food is affordable, there's good food, there's good lifestyle there. But when you come to Zim now, ndipo unozonyatsoandastenda kuti zvinhu zvangu zvakamira, kana kuti zvanga zvakamira, vanhu hapana neandichiita. I am sure kuti if I can survive in Zimbabwe 2026, and if I can complete 2026 in Zimbabwe, it means I've passed, and yeah, ndinenge ndabikwa zvekuti now I can survive in Zimbabwe. Saka ndokana nditaura mumavideos angu kuti ukaenda kune nyika ipi neipi zvayo, no matter nyika inonzi yakapenga, yakanaka, yakadii, yakadai, iri better, ine magreener pastures, you need something like 2 3 years to establish. Ndakadzidza something kuti going to South Africa is hard, just like it's coming back to Zimbabwe. Because unenge uchitanga kusvika to 1. Mafriends ako mamwe akafa, mamwe ane mari dzawo, hachatombotangike, vamwe zvinhu zvakatodhakwa more, vamwe vari kuda kutorembera pauri. Vamwe vacho ndinoti vachatomboite kutamba nawo because level rawaiwo iwowo ratookumberi. Saka it means you are going to start with 1 again. People are not afraid to come to Zimbabwe just because Zimbabwe kwakaoma kana kuti chii. They are afraid of that process iyoyo yekudzokera pasquare one. Yekudzokera pasquare. I can tell you kuti maskills angu andakabva nawo kuSouth Africa, they are not working. They are not applicable here in Zimbabwe. I have to press the reset button. Ndotanga zvakare kutsvaga kuti chii chandingaite chingandipe mari. If it means kutoti kuronga musika wemadomasi ndokutyisa mari, I have to. Handifana kutomboita pride yekuti ndakaenda kuSouth Africa, ndakaenda contractor, ndichitofamba neGT6, ndakanga ndichidai, ndaifamba nevarungu. Ndokufana kuti pasquare one,
back to square one, ndotanga kuti 1, ndatanga kuti 1, then ndogara gore re2 years. Society yozonditrasta yondiaccepta. Financial society yondiaccepta kuti right wawedu now. Now taakuchikuratidza. Because right now to tell you the truth, kuti when you come to Zimbabwe, vanhu havatombodi kutombokuudza mukoto wekuti uite something, uite better than iwo. Right now what everyone is concentrating on anondiziya, kundidhirena kamari kandina. Kuti you understand? So when you come from South Africa and Zimbabwe, iwe unokuida kutsvaka ma-opportunities, but you need to understand kuti iwo vamwe vanhu vari kutokuona uri opportunity yavo. So vanotone tumadress twavo twekuti vatoona kutoti but masina wena aya. Vakakwanisa kukwidibira chakati nechakati, vakakunyudza chakati nechakati. Ihuni idzodzodzo dzekutobika poto yavo yema-ambitions avo. So you need to understand kuti as soon as you land here in Zimbabwe, iwewe now you are prey. You are utori capital yavamwana. Utori pekutangira pavamwana. So by the time vanenge vachibvunza kuti hamwana ndoda kuita sei kuti ndiitewo mari, ndoita sei kuti ndiitewo mari, they will never tell you. Handisi kuti why mablacks takadaro, they will never. Because havadi kuti iwewe ubve kunze kwavo nyika kwaungoroswa kungoita successful. Because ivo vanotoona tumadreams totori vada kutoti kwavo twavarikuda kutoti tuende kumberi. Saka what they do ndezvekuti vachakuudza zvekunyepa uchanyura. And mostly vanenge vachiziya muside mako vachida kutanhaura tumasense kuti vafuel ama-ambitions avo. Saka inini I was lucky kuti handisitorinawo mari yacho yekuti nditanhaurwe. Saka at the end of the day, havana chavakakwanisa kunditanhaura. Now we are almost the same. So what these people do, vakaona kuti vashaya chekutanhaura, vanodzokera so muhibernation mavanga vari. Mogara. Saka iwewe what you need to do when you come to Zimbabwe, you need to be calm. You need to calm down. I think I made a video, but previous to my videos, I want to tell out. You have to calm down when you come to Zimbabwe because Zimbabwe is a land of chaos. Vanhu vanoita mari muchaos. Muchaos mune vanhu vanoita mari, mune vamwe vanonyura. Saka iwewe ukasaita calm down muchaos unonyura because you'll be taken advantage of. Saka when you calm down, calm yourself down muchaos, dust rikasetla, now unozonyatsotanga kuona kuti ma-opportunities chavari genuine ndeapi, then you go for them. Saka when you come here, watanga kubvunza, ndoitawo sei kuti ndiite mari, ndomuchaos imomo, hauna kumboita kuti dust risettle down. Now muchaos muya ndomaunonyura imomo, ndomaunopanika, ndomaunonzi ndare zvekuitisa mari, wonyura. Ndakazongonyura but ndare maitozviona kudzirira ere mari. But now you don't have any money now. Saka your strength as a diasporan or someone who's coming from outside to Zimbabwe is your money. You need to make sure kuti mari yako wakachengetedza. Guard your money with your heart. Your money is your way out. Kana ukatoona kuti washaisisa iwewe zvauri kunyatsoona zvinomeka sense, you can use your money and go back to wherever whole planet you came from. But now kana usisina mari manje mafanana. Vanhu ivavo vanodisappear zvekuti hauna kana one. Wezi risina maiswera muchinwa masupa muchidii. Vese they will disappear. They will be looking for the next victim. Because ivo vanenge vatokutanhaura. Saka what you simply need to do kutoita German wadya wakauya kuZimbabwe. Unenge uchitongochema uchitongoti zvinhu zvakaoma. Yeah. There's a time yazvinosvika pekuti dust rese rinosettle down. Vanenge vafungidzira kuti mafanana tafanana. Hauna kana chauinacho. Ivo havanawo chavainacho. Ndopaunotanga kuzoburitsa chokwadi manje. Kana iwe ndopaunotanga kunyatsoonawo kuti zvinhu chaizvo zvine mari zviri kunyatsoshanda ndezvipi, zvisingashandi ndezvipi. Then
wochitanga kubudisa mari yako wochiita sekuita zvaunoita. Kazhinji kuti unyatsosettle down, unyatsoona kuti zviri kufamba sei, zvinotanga paperiod 3, 4, 5 months. Ndopaunotanga kunyatsoona kuti right, mari yangu yandinayo ndoinvesta mubizinesi redu. Ukangoita dzungu uchisvika chete, like sezvandakuudzai kuti mafriends ako, mafesi ako cheche nevamwe vanhu vanenge vachitokuona iwe uri opportunity. Kamari kako kaya ndopaunoudzwa ukaisa mumadhiri anokunyudza, wonyura-nyura zvinhu zvaita zvadhakwa. Saka that is something that I did notice kuti when you come here, eh, vanhu futi they don't want to tell you. Havanyatsokuudzi zvinhu chaicho zvinoshanda. And the other thing is everyone is busy with their lives. Usauye kunoona kuita system yekunoswera kubasa kwemumwe munhu kana kuswera nemumwe munhu. Vanhu vatori busy neupenyu hwavo vari kuita zvinhu zvavo. Saka the other tip that I want to give you, when you are coming from abroad, uya uri skilled nemamwe mabasa aya ekuti you don't need connection. You can operate on your own without connection. Saka iwe ukauya manje uine zvinhu zvaunoziya zvokuti zvinongoda kuti mumwe munhu kuti akunongedzere, you will suffer. Because vanhu ivavava in Zimbabwe I did notice kuti munhu wese ada kuita middleman. Hapana munhu anokuudza deal rekuti unoita mari asina kuisa kazino kake. Ende mamwe mazino acho anenge achitoda saka the majority up to 90% yevanhu vanenge vachitoda 50-50. Mari inenge ichibuda ipapa. They will ignore kuti iwewe you have invested. Ivo vasina kana chavacontribute vanenge vachitoda 50-50. Ende munhu wese ari kutoda zino, it doesn't mean kuti ihama yako kana kuti ichii. Inini I can tell you kuti dzimwe hama dzangu dziri padhuze-dhuze dzakatondishaisa mamwe maopportunities because vaiita system yekuovhachaja vanhu. Kuti inini ndine service yandiri kuofa tomboti ndiri kuita photoshoot. Then ndoti ndiri kuita photoshoot yangu $30. Ivo vaibva vaiti $50. Munhu anenge aida kutondipa $30 zveshuwa, but ivo vaitorambisisa kuti hatikudze munhu wacho kana usingabudise 50. And inini ndoenda apo inini ndaakutoshayisisa mari ne$30 yacho yange ichiuya kwandiri haichatouyi. Saka vanhu vakatooma mwoyo kusvika palevel iroro rekutoti haulume kana ivo vasina kulume they will make sure kuti pawadya vanotodya. If not kuti vanenge vachida kuti mudye 50-50. Saka forget, like in South Africa I remember kuti yes it's happening everywhere kuti munhu anenge akutesitera dhira anodawo something, but pane pamwe guys pekuti vanhu ava ihama. The people who are so close but munhu iye ari kutoda kutoti atowana kamwe kano padhiu iroro. Pane kuti akusiyewo uite dhiu ozokukumbirawo sauti. But anotomeka sure kuti dhiu racho ritotsakatika zvaro risatomboitiki. So I have noticed that with the friends, with the people who are close to me, kuti vanenge vachitoziya kuti inini maskills andinawo ari kudiwa, masevhisiwo ari kudiwa somewhere, or pane munhu ari kumada. But ivo vanoovhachaja munhu iyeye. Zvimwe zviri ridiculous kuti munhu iyeye andopedzisira aramwa. When everything chauri kutoita munhu vanhu vanoda kutoisa zino. Saka that is something to be aware of when you come to Zimbabwe. Saka try to make sure kuti une mamwe maskills asingade mamiddlemen, asingade maconnections. Make sure you have those skills that do not need middlemen all the time, that do not need connections all the time. Those skills that you can do only, that you can handle on your own, that you can do on your own. And the other thing in Zimbabwe, if you want to survive, you have to make sure that you invest in those Google ads, Facebook ads, such that you connect direct with the client. Otherwise, if you want to do this thing of zvemaconnection zvekuti nditsvagireiwo this and that, this and that, ndo pachatanga kugurwa mazino. And ndo pachaitika kuti mamwe madeals ezvimwe zvinhu zvekutoti rinenge itori dhiri rekuti unotowana mari hauriwani. Nekuti mumwe munhu anenge aisa zino rake ipapo. Anenge aisa ende vanoisa maexorbitant maridiculous topapa avo. You see? Kana aitoda commission ari kutoda almost 50%. Saka hatingasi operate a business like that guys.
That is ridiculous. I think I operate a business like that. So those are some of the experiences andosangana nawo ever since I came to Zimbabwe. The other thing that I learned also when to South Africa is relaxed too much. Relaxed zvisingaite. Eh, when you come to Zimbabwe, that's when you realize kuti uri kuitei kunze kwenyika. Zvechiva kugara kuSouth Africa kune chiyamuro here kana kuti you are a coward. Not a coward to Zimbabweans or to your country, but to yourself. Because paunolenda paZimbabwe, you need vanhu vekutovhura dhoo uchipinda. You realize now kuti kugara kwacho kuSouth Africa, what are you doing? Waakushaya vanhu vekuzoti pay. Then you realize kuti you are doing nothing. Wadaro, mazuva ano tinenge tine life yatajairira in the diaspora. You need to be using your TV, watching your TV. If you have kids, they want to watch TV. And now you come here, zesta riri kuita zvarinoda. You need to have a solar system, and you don't have that solar system. You realize now, especially kugara kunze kwenyika for a long time, kwakaipa. It is very, very bad for yourself. Kwakaipira iwewe. Because you relax. Then as you grow up, pfungwa dzedu dzinochinja as we grow up. Like me, I'm approaching 40. Ndatone mamwe maonero eupenyu akasiyana neandandinawo ndiri kuma 25, 30. Now I'm realizing that I have a family. I need this family, these kids. I need these kids to have a place. Yekuti vanoenda. I need to privatize my marriage, my sex, my success, my weaknesses. I need to hide my weaknesses. Now, when you don't have a place for your own or of your own, you can't hide your weaknesses. You can't hide the other things that do not need to be public. Uri kuroja, uri kuonekwa nemunhu wese kunze. Hauna chawadya. Wadya mavheji 3 days takachedzana. But when you have your own place, zvinhu zvakafana neizvozvo hazvionekwe nevanhu, nemaneighbors. Nobody know kuti une zikabhichi rauri kudya riri imomo hamuna kana mari yenyama. Kana kuti makuseni aya unotonwa tii wazongodya ka1 masikati, manheru uri kurara nenzara. So when you are out there in the diaspora for a long time, you relax, you forget. When age starts to catch up with you, you realize that you need a place that you can call your own. Now, some opportunities that you had kupa mari, the opportunities are gone now that used to give you some money. A business is down. Your boss is planning of employing someone who is better than you or who is younger than you. You are getting old now. You cannot run around. You're slowed. You are very slow now at work. Affect my profit. Now you realize you need a place to go. You need, imagine zvimidziyo zvaunenge wakatenga zvezvima-TV zviya old. Now there are new stuff now. Now you're thinking like, I want to buy the latest iPhone 17. You are no longer employed. I want to buy the latest TV with the QLED, what. Those latest recent TV technologies. I want an audio system. I want, guys, now your income yauri kuwana yava shoma. Balance. Saka I did realize that when we go to the diaspora, do not forget why you went there. When we go to the diaspora, we don't go there to stay there forever. We have dreams, but we don't have a place to start. We don't have capital to start those dreams. To have the wheels, start rolling. Then when we in a plan, a 10-year plan, 5-year plan, 3-year plan, I only need to raise this amount of money, and I come back to them and start this business. Now you are in the diaspora, you relax, you start to think maybe you belong there.
only to be reminded by your papers with your visa is expired, your passport you have overstayed. Now you need to come and you don't have money. Saka, that is another important thing. Let us not forget why we went to the diaspora. Have a book, write something down. When you get that money that you want, come back and start doing, what you wanted to do. Otherwise, that thing is going to expire. Then you are going to need more and more money for new stuff now that is trending, for new businesses that are trending. So you keep on chasing the wind. Like on that, you are on that hamster wheel that keeps on turning and turning and turning and turning until watozongo retire or watozongorama. Some will decide to die there in the diaspora and get buried there. Some will just say, I need to go home now. Some will be angry at their relatives that they used to send money and say, mari yangu yese yakapera nchipana nhingi. Ah, ndikaenda ikoko ndinonotora zvinhu zvavainazvo nati ndivanozorwa kudiko. Wakatotadza kuplana wega. You failed. So, as a young father approaching 40, they say life begins at 40, and I'm remained with the 2 years to actually get a plan on getting something that can give me a constant income, that can generate money or income constantly. Because right now, ndichiri kutopona newakungwa handisati ndaane chekuti chekunyatsoti ende I've been so disappointed of all the things that I thought I was going to come and do. Nothing is applying, nothing is applicable. I have to start again, try another business opportunity. I have to start afresh. And by that time, I'm thinking of what can I do? I'll be spending money every day, and I need to be generating money. This is why sometimes I do post here on my YouTube channel because this YouTube channel I get, if not something like dollar, $2, $5 sometimes per day, depending if people are watching my videos. Then for the past 3 months, I've been getting something like $110 per month with YouTube. Like on 26, I got my $120 from YouTube, and I managed, to buy some food stuffs. Christmas, I was indoors with my kids. I did not, for the first time, I did not buy new clothes for my kids and myself. For the first time in 10 years, I did not buy new clothes for my kids. I had to sit them down, talk to them, my little girls. The other one is 7, the other one is 3. I had to talk to them and I told them, guys, your dad is broke, your dad doesn't have money now. I just bought them some Crocs because it was mud. Luckily, it was raining, so there was no need to go outside and walk around. But I could feel for my kids that they were not happy. Something was missing. But I had to talk to them so that they can understand that their father and mom, they're trying their best. So now I did discover a new business opportunity that I'm thinking of risking. I'll be letting you know on my YouTube channel. I'll be making videos, guys, of the progress. But it is something different that I've never done in my life that I'm thinking maybe if I do it, I could win. So lastly, I just want to tell you sometimes people they might know that you are a plumber, you were doing good, you are a good plumber, you were working in South Africa, but they will never give you plumbing job. You know, I don't know why people do that. Maybe the jobs they are not jobs, or they just want to fix you. I don't know. So guys, you have to do that thing which I told you.
Do that Google ad thing where you pay for ads, advertise your business, market your business on Facebook or on Google. You know, who knows? Maybe somebody's looking for your services out there and you're just quiet. So don't depend nekuudzwa nemafesta ako kuti hapana chatiri kakati katiri, because you'll be disappointed when you realize kuti vari kutoda hafu kuti muite hafu hafu mari yabuda ipapo, but ivo vasina any material, any resources dzavaita kunze kwekungoti chete ndovatsvaga basa, ndovari kuziya munhu varida kuitwa chete. If you don't give them, they'll end up hating you. They'll hate you. They say, boy, utanga kutotsitirwa imwe mikoto yakawanda. Saka don't depend nehearsay kana ndiri kutesterwa navanhu. Zvitsvagire iwewe. And you need to know that you are going to be very slow. You'll be like a baby because you are not used to the terrain yemuno muZimbabwe. Yakazara miti, yakazara minzwa, vamwe vachaenda kudana-dana, vamwe tsoka dzavo dzatova dzakatoadapta, dzakaomarara, vatojaira, and iwewe you'll be starting. So I know zvinhu zvandakatarisana nazvo. Ndakatarisana ne2 years ahead of me, pasina progress yaita yandaita, trying to figure out ndichatry izvo zvoramba, ndotry zvoramba, try zvoramba. And in my case, handisi munhu akajaira kukumbira vanhu mari, which means I am going to sacrifice some of my stuff that I have. I'm going to sell them, then try different business ideas. Zvichabudirira, zvimwe zvichabondera. Kana zvabondera, I will say kuti ndodii, maybe I'll be forced to go back to South Africa again and start again, but by then, ndinenge ndaakuziva what to do and what not to do. But I don't want to keep on repeating the same thing. Mm, I don't want to keep on doing the same thing. So, kuti zvinhu zvikaoma-oma, wotiza kuenda kuSouth Africa, I don't want to run away from problems. I want to face my problems ndomasolva. Like what I've said in my previous videos, kuti even ukati ndaakudzokera kuSouth Africa, you want to go back to South Africa, but hakuna mari yaunonowana yakakumirira, uchatanga kutsvakana nebasa. You're going to start again to look for work. Then what? Uwana futi kamari, wodzoka futi, ukashandisa wodzokera futi. Life iri kutofamba, guys. Life is not waiting for anybody. So staying in the diaspora and thinking you are cheating on life or you are fixing someone, you are cheating yourself. Life is moving. When I came here, I realized kuti minda yedu yakatengeswa kumusha uku. Isusu usabhuku, tisina sabhuku. Titori family yeusabhuku. I realized kuti maelder edu vari kutengesa minda nemasabhuku deals. And now we have to go now and approach chief tonobvisa vanhu ivavo. Imagine you are outside of the country. Then when aging is catching up with you, you realize you need to, the importance of that land which is in the rural area. You realize you need to retire. You realize maybe you've got some money now, there are some business opportunities and that land iri kumusha, and that land is gone. What are you going to do? So guys, be careful, make sure you come back home, you fix your home. There's nothing special in life. We are born, you know, we are raised by our parents, we go to school, we look for work, we build houses, we start staying in the houses, we retire, then we die. That is the process of life. So don't ever think that you're running away from your shadow. You can never run away from your shadow. It is very wako. That's it. Those rural areas are very, very important. You need them, I need them, we need them. We need to take care of them. You know, there's nothing special out there. When we will leave this earth,
And people will still continue to eat chicken and rice. You know, they'll continue. But the most important thing that I've realized is I'm aging, is I'm approaching 40, is I have to make the best of my life. I don't have to run away from my shadow. It's like running away from yourself. No. I need to face a reality, and then, yeah, deal with what is there. Mm, guys, yeah, today I did talk a lot. I did talk a lot. I am surprised nobody did put a like there. I don't know what's going on. But anyway, guys, if you watch this live and you picked up a point, why don't you give me a thumbs up? Or you can also subscribe to my YouTube channel, or you can even watch some of my YouTube videos that I make. Uh, Maybe it can help. Yes. Um, Darara zvangu, I'm on my bed, so I disabled my camera because the lights. I'm not in the studio. I'm in my bedroom, so I just said before I sleep, let me try, to interact with my supporters, with people who support me on my YouTube channel. How are you, PJ? Prophet PJ Makombe, how are you doing, my brother? I hope you had a nice holiday, a Christmas. eh, So yeah, inini ndakatambira Christmas yangu in Zimbabwe for the first time in 10 years. It was quite interesting. Christmas yakangofanana, it is still raining on a Christmas day. Things have never changed. No matter zvikunzi kune drought, no matter there's no uh, rain, but on Christmas day it will always rain. Oh, I miss you too. I miss you too. Akoma, I miss you too. How is your family? How is your kids and everybody? I hope you had a nice time with your family. So yeah, Aiwa, nice, 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 nice. Can I get amazing? Yeah, Kunog, it was good. Christmas always be Christmas. Cartoons, yeah, rice and chicken. What can we do? There's nothing more we can do as long as we are alive. This Christmas, I never went out of the house. I never put my feet outside of the house. Christmas yese yakaguma makuseni kusvika zuva riviri kudoke ndirare, handina kumboita set my foot outside of my house. I was in the house. I did not find anything to go out for. Mm. Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ndanga ndiri mumba, and I can tell you that a lot of people were also in the house because it was raining. Imagine going out in a booth, $20, $30, madaka, and ruin that shoe. This why I was I was advising people to buy my Crocs because I think if you're a wise person, you saved money, especially if you were in steam. I don't know about South Africa, Cape Town, and if it was raining as well. But yeah, it seems everyone it keeps on failing, to evade January disease. January disease is coming, and they will spend the little that is remaining from Christmas on New Year, and in January people will be complaining. But I think this Christmas is near end of year. Ine vanhu vanofana kucelebrata zvinhu izvizvi. I think vanhu vari tied kuma-government system or kuma-debt systems ekuti they get their salary month end, they get mabonus year end. There are those massive changes, or big changes that comes
with the December or the end of the year. Yeah. But as for those people who are just doing their self stuff, I don't see any need to be surprised by Christmas. I think Christmas is just another day and the New Year. So put your cards down and close to your chest. I mean, put your cards close to your chest and make sure you are careful when it comes to spending money. Otherwise, panachemwa, panachemwa. So, guys, thank you for watching. I hope you enjoyed. I hope you picked one or two points from this video. As I've said, please share the video if you like, or you can subscribe to my channel for more videos. My videos open and poster. I do create videos and post them on my YouTube channel. So why don't you go and check it out? And don't forget to subscribe as well. So thank you guys. Thank you so much. Prophet VJ, Masimbi, Mwenesu, Harakanaka.